nako e le gape ya gore ka nete re tsene go taba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore re a tlhatlha ditaba tse e leng gore di ama nna di ama wena e leng gore ka nete wa bulega wa bula kgopolo ya gago wa re botsa gore ka bele gore go diragalang bophelong bja gago le kgono le no ba tseba re a šoma ga boima ra lefela di-taxi ra tšhela ona motšhelo batho ya ba batho ba e leng gore ke bašomi ba molao mafelelong o ko ba re motho ke le phodisa e fela o utswitše o paile thito ka gang o bolaile wo re nang le ena le kgone le o tlo re botsa gore ka bele gore ke dife tše e leng gore o di dirile tše e leng gore ke tša go roba molao dumisane dumela dumela Mankoko baby kore o le go tsena ka moka bona ka kapa ye nngwe ya matlho a mabotseng ke bole mosadi be ke tlo rona le matlho a namane e fela motho e be le lephodisa le lengwe le robile molao o sentše wena e nompotsa o sentše ka nnete tlhale ke botša batho ke re wa bona nna ke ne sefahlego sa baruti moruti wa Lutere wa Roma o Methodist wa kereke ka ba kereke bjang maybe ke ka moko ke tsalegileng ka gona mara bjanong ba re o kry mešomo ya motho e sa swane le ka mokgwa a swane a leng ka gona mara tšeong ke re ke tša bophelo bo bo fetileng Mankoko dumisane wana mpotsa gore ke a tseba gore bo le lephodisa yes ke ntho o bonya ka go e dira ba o ne re go tsoga wa ra ka paizishanyana ka tsena ka bophodiseng e ka kgona go betha se you know Mankoko go go bjele kgang botse I never thought gore nka feletša ke le mo tša bophodisa nna ke no gola after ke fetša my matric ko gae ke mošimane wa tswang ke le ka Hammanskraal maybe ke thome ka go introduce ge ke golela ke le mo locationeng Hamitown Hammanskraal mo motsaneng o ba reng ke le boneng after o fetsa dikolo go ya ka maemo a ikonomi ka mo magaeng nna tšhalete ya go tšwela pele be se gona so ba be ke ba le di-lucky man wa tseba go ne finisha shop engwe ya kgale ba re ke Ellerins bebe ba ntše ya gona ka Ellerins ke mo ke thomileng go phela gona Ellerins bo Towntalk Furnitures ke be le mebereko ya batho ba bagolo ba kgalabja le ba kgekolo bantia a shop assistant so jwatše go ya ka my character ka ikolo ke motho wa character e nngwe ya gore ke mo ko ka ntšhabo nna mo mošomong so within 3 months ke bereka be bantia a stock clerk within 3 months ke bereka bantia an assistant manager nna Mankoko at the age of 21 ke be ke swara dikhia tsa shopo ke be ke bula shopo as a branch manager ke sepela ka company car ke na le people who are equally that can be my parents ba reporta mo nna for human resource tshwanetse ke ba kgothatse ke ba ngwala di-salary ke ba recommenda for di-increase ke promote le batho mare ke na le 21 so I worked a retail environment for sebakanyana se se telele mare ka fitlha ntse ke roma 22 years 23 ne se se ntapiša because of ga re khutše ke Monday to Sunday sometimes ke di-month end wena ba kgotse ba ga you are still young bona ba iketlile ebe ke re I want to venture into government so go bea nnete puo pharaphara ke gore mošomo wa government and I was just looking for any government work so ebe ke bana le ke sa tsebe gore ke tla re ke mahlatse go tšwa di-post ka SAPS ke nako le go preparela ba go tlo bana le di-2010 World Cup kae ba onya ka maphodisa ka bontšintši a wa bele nna ke lahlela application form ke tsamaye go kitima more ke ntse ke na le mmele so and ilo tšaka ka dira ka di-record time ge ba re ke kitime 2 minutes 49 seconds ke tsena ka 2 minutes 48 gore ge ba re ke tlole ke tlotse ka hemelwa go swana le ba bang then ebe ke ya sephodiseng ke joina sephodisa ka mokgwa but then sephodisa go setse o le ka mahara sona o thoma gain an interest because they are teaching you at the basic training level where this is a work now your key responsibility is to protect the country to uphold the constitution when actually you are a peace officer when you walk in the street swanetše batho ba bone setšhaba sa Afrika Borwa se bone a guardian angel gore motho ke motho a tshepagalang ke motho le gore ka kitimela go yena le go neema thata so mošomo wa sephodisa ona o ntsenetse wa ntlela wa bona ge nke ba re ke swana le bo sekomota be kore yes bjale ka sekomota ke re yes le nna wa bona o ntletse mošomo wa sephodisa Mankoko ke nyaka o tseba gore ga sephodisa se se ratile wena se o rate sona no le nna ke feletse ke se ke ratana le sona is that the only mistake that I've done ge ke fetša ka mo sephodiseng itse re fihla for posting my first post e be le ko OR Tambo International Airport I don't know because I didn't apply. Nna ke maketse fela ba re there is a new unit ba e bula ya communication and then you know Mankoko I will never ever forgive myself for that even ge ke nna ke bolela le some of my ex colleagues ba re mare dumisa no ya kae wa bona ge ba fitla bula officer communication ba re
wena Dumisane ro batla ka mo communication gore botse henke ke choose a right career path in the police ke nagana gore awa nkebe ke tsere sekhundla sa bo Brigadier Athlenda Mathe national spokesperson ya nkebe sepodisa ke se represented a certain higher level bo angwane molautsi ba nke se ke ba tlhobotse dikepisi di apere ke so bano ebe ke choose go nna functional ka right ko officing ko bereka Monday to Friday ke zama ka nthwela ke ya high ho bora leading I was looking for action and I was very young so ke thomo ya functional gore I wanted to work combat ke tse di butsu ke tse sethunya ke tsamaye go bereka so ke go bo stoutu bo winshi banong bo thomileng go teng gona mo ke nyaka gore tsene gona Dumisane gore ka bela gore bosenyi bo wena o bo dirileng o bo le lephodisa o tshwanetse o shirile janaga ke ba mogutama ke be ke le ka mokose se ke tlhalositse Mankoko ke be ke le a crime prevention officer ka mo OR Tambo International Airport as re tseba gore airport is a very very busy place so ka thomo ithuta dilo tse dintsi tse no le go ha isa le ba sala ba maketse after my arrest or kante ngwano na re ro ya mmereko kante setse le demoniana la ka mo haina because I was raised by a very Catholic family my late mother me Sarah ke di bone tladi may her soul continue to rest in peace be ile morapedi my late father as well David Nyundu e be ile morapedi ka mo kerekeng so ne ke le ngwana go lelang ka mara kereke mara like I don't think my parents maybe they will suspect things because of the life and se ke thomo iphila go a hiwa kwa na ntse ke motho o shumela ga yane ya nna ke berekela ga yena so ka thomo ithuta dilo tse dintsi ke le ka mara an airport environment but I can tell you nete feletseng Mankoko gore go bana le bakgotse mo moshomong le dilo tse di swana le bo peer pressure peer pressure rena lona gana gore ke ntwe e affectang nkare the teens batho ba ba golang no even the adults as well ba nayo peer pressure so go thoma di competition re yang rata di GTI re nyakote bona setse re lebetse go kana re maphodisa ga re di celebrity ga re batho ba di social buzz so ke mo ke thomile mo teng go ithuta lenyana tse dintsi tsa go tswa tseleng ke le mo moshomong and then until ke thoma go ba addicted to chalete ka re tsona e be di patela maka a botse ke na lo tsamaya ke boja batho Mankoko ke re when you are arrested ge ba o swara it's not the first time o commit ke ba o swereng ka yona so wena eo e ba o swereng ka yona jejile ke ene ba o swere ka yona nako eo so go ne tse dintsi tšo di dileng maro ke lore a wa swariwa mara nna ke nyaka o di tseba tšo bo di dira ke a tseba gore le fetiša bo Mankoko ba tshwere dilo tše ba di tshwereng di sa tshwanela go feta ra tseba gore le re fetiša re sa tshwara mangwalo a nnete gore ro namela di-flight wena o dirileng o se ka dotšha ye ba re o dirileng ka le re ba re wa bona motho a fetsa o swariwa Mankoko la fitlha ko toronkong o ratoro ba re ke ba nona ba re nna ke dile I was arrested and charged with possession of Schedule 6 medicine kore nna ke swere ka di crime je tša go rutega botse tša maemo he ba possession of Schedule 6 medicine Schedule 6 medicine ke ba e bitša ephedrine it's a legal substance ke le ke substance le mo molaong mara bjale ge o e swere at a certain quantity o swanetse gore o ramahlale wa laboratory or wena o mixa dihlare o di a diphana o di yang ka yona mara he wana o e swere o le fela le phodisha le na le standard 10 le driver's license o isa kae because most rateng ya rekishiwa and e manufacturer the illicit substances di swana le bo di cocaine di swana le bo di heroin bjalo le bjalo so and it's on the market ke ntwa go tura ena le mausausa di million so ke swere ka yona was in that possession e leng gore I have unlawfully removed it e le gore le yona mo ne le mo teng e be ntse yutswitswe ba tshaba go ntšha mara like I was the man behind the mind ya go collaborate the whole chain re ilo tswa bjang ka mantšwe mong ka baka la gore re a tseba re gona le maphodisa mangwe a leng gore ge ba go tshwere ka tšhelete le bona ba ingatha pele ba iša mo tshwantseng yo ba gona ebjale ka botlhatse le wena o ne re o bona gore ei monyetla shu re ke o šomiše le na ya le nna ne ke nana hoke ka re ya bapalla le nna ke ilo intšha ka serethenyana ya tšwela ka ntlhela but however ke nana gore ke one ke bonang dilo you know after o tla from this ordeal you can also apply your own intelligence gore now was a project pila wele ba nkhutsisitse ene nka reng those members ba Pretoria Organized Crime Unit ba sepodisa ke rato ba le bothata today because ke nana gore if henke I was not arrested I was somewhere maybe going to be having maybe a longer sentence or nke be ke ka fasa le bitla wa bona so ke bophelo ba crime so once money is getting in wa itebala lo re ko ena mang o tsamale that thing so that thing in fuditse speed it reminded me yang khopotsa gore kana nna ke nna mang
wa bona yang khopotsa gore ke nna mang so nna ke swaretse tswana seo tša diokobatši tse ding tse di diagalang ke bona bo stoutu bona ba ka mo gare fela tsona tse o fetseng go di bolela mankoko jeo ja gore motho nako nngwe selo se saletse morago o mongwe o isitše selo mo ba bang o bone a tshaba se o isa a tshaba wena o se tlhola be nna sa gago wa bona dilo di swana le tsona je napile o rile go tshwarwa dumisane o bile trialing nako e kae ge ba šala ba go kwe ba gona ba go file mengwaga mekae yo bjanong wa bona mo ileng go kwa so ke kwa bjanong setse o ka re e thoma gape trial ele serious wa tseba mankoko I've been trialed for 8 years yo and only to prove a case ya possession kana ge re bolela ka possession mankoko re bolela ka when somebody is in control of something gona bjano I'm not in possession of anything mara ge ke swara maiko I'm in possession of this mic so ya ba e le gore state se prove a case ya possession for 8 years because there were many loopholes go na le phoso tše dintši tsa maphodisa ba di ileng ga ba re swara I was a project that they planned but they failed to do ke na le bolelela batho ke re sometimes our legal system e ya ka gore affordability ya o ke bokae ka mpotleng ke re nna ke a accept it ke gane molato ke a tsebe gore ke etsitse mara only ge nke ba re maybe the legal counsel ke affordile to a certain amount I was not going to go to prison with such a weak evidence maphodisa ne ba engwetse based on le di-statement tsa bona gwa sewe di-fingerprints case ela sale ya withdrawiwa at some point the prosecutor ka mogopola seso mongwe wa go bolela sexhosa a re no you cannot say people they're in possession ba re chargitse really 3 by the way he ba re swara ba re swere really 3 mara the consignment was loaded at the back of the boot of my car so ba re banong o ka se re ke possession because a driver will deny gore was in possession o tlo rena na reila and then the passengers di tlo rena na re khupetse lift so why didn't you take the fingerprints of the consignment ko boatung because these people hell ba arresta ne ba sa apara di-glove gore they didn't know that they are going to be arrested and dilo tsela a di ate tsa ntsha ka mola so gore nke le ba linkile ka di-fingerprints maybe nke be le bone gore one of them na di khumile that means kona re dirang a scientific link ya science gore no lo ka se di gane ke tša lena so case ela it was been trial for 8 years ke na lo botsa batho ke re mankoko you know there's nothing that is difficult more than a court trial I remember mo phelong ba ka sa le ka end up partly gore ke le an alcoholic gore ka end up phelo ba ka botlhakatlhakane whereby to an extent ya gore ke re you know the previously o bona ke re ke Manthabo Bestere betira bolaiwe a ireng Thabo Bestere o no ba a tshanoka ka rena o escapile in custody a botse motho a yang trialing I attended for 8 years I was at that mood ke re a ba fetse ka nna ke la pile because each and every time ke lela mosadi le bana ko hae ke saya ke a boa ba rileng after 6 months ba rileng o ntso ba so it was a torture re be ke nyako botse re bo trial le ka ntlo ba ka gare na ya ba ke try ke le ka ntle mara le ntso le ka ntle remember your freedom is limited you know that if the presiding officer magistrata a decide ka engwetsela ka wena o ka feletša setse o kwa ba re botsana ka mogare and it's so painful because even the day ban sentence mara ke lutlwile letšatši lela he ke tloya ne setse ke na le verdict ke na le verdict ya gore they found me guilty mara nako ba mfoenda guilty sale ba re ke stand down matter ke ya ka mogare be lawyer ka khono di rasha no re nyako irelo tsa di-sentencing summary di-mitigating factors maybe court e ka decide somehow go se motsentse ka gara toronko and during that particular time I was back in the police ne ke le metro police bjano from SAPS ba ngwebile gore ba mfaile guilty ka pere o re ko ba metro police mo fatshe ba tshwane metro le topo mo dimo ka ya ka di butsu tsela go di seleng ha fetsa ba mpolela ba re ke be after lunch ba re your warning is extended so that is why ba ke buileng mo la ka re no come go that magistrate acting judge Makhoba ka mkhwantebeletseng ka teng ne ke mona motho yo go nkisa toronkong so ka puta di-uniform tsa ka for the second time tsa masepala ka di bushetša ka re go padile na ke emetso sentenceo ba ra me batla go fa fine nyana ke re ena kana re bolela ka case ya 8 years back tshwantse ke tsamaye ka 2016 ko patlamanyana ko khutša ko banneng le nna for yona and o patlama le banna ba leng gore ba bangwe ba išitše ko wena toronkong ba tshwere ko wena ka nako gago ya ke toronko ke re toronko ga ena gore wena o doctor weng toronko botsebotse le mankoko tšatšileng ka kry fetse ke kry sms gore mankoko kgopele o nthekele dilo tša ditlolonyana ke ka Sun City o ntšele o re lekolonyana o romele so toronko ke for everybody is that mo mmušong ya rena go na le ba bana they are privileged not to go to prison and we all know a ratla lo bolela ka bona ba lona ba kgone go tekgethela motho o kgone gore le
application a engwale DPP, the Director of Public Prosecution, gore why tshwantsa mo prosecutor na re fiwe di-chances, so we don't have those privileges wa bona. Okay, Yes. ke a tseba gore re tlo tsena ka bophelong ba gago ba ka kgolegong jalo. Yeah. Ba o sentence mengwe Case yaka, it was a Schedule 6 medicine whereby they living on the sentencing summary. Le tshwantse ke tsamaye 15 years. Ke ya ka mo mokoting are for 15 years ka mo gare are mara however I'm so lucky, and then o tla lebella consideration ya the lengthiness of the trial gore a sanke ka tšhabela molato, so ke unripela yona magistrata are mara o ka se rehabilitate ka montle. Remember ne really three nna ke guilty imprisonment, the second one but not guilty, and the second one ke ena mongwe wa merwalo but not guilty but ene bile ga ona mo ba bolelang ka ena. The third one ba mo fa a suspended sentence but o tla pantita le ka montle. So nna the reason ba re ke pantite ka mare kore ba re ke hanna for 8 years o ka se hane for 8 years go dilo tse ke tsa hao, so ebe a re no he nke ne kwe trial thoma o pleadile wa re no ke tsa ka khopela tshwere ne ke tla o fa suspended sentence because you are a first time offender bon. Amar this reason ya gore wa hana ke ona ke a o katela go romela ka ntlo lefiswana mara byanong however I mean ko khoto a ratle lo dumellana re tle se o defender a ratle lo re ba re ke dumele a ke ke constitution a re no re that's why ba re ke I'm the defendant ke tle se o tlo defender nna ke nna bankiseng tlo lefiswana ka mohare. Okay, dumela re motsweletsi wa kona le sanya ka go butša sona pele ga re tlo tseba ka bophelo ba gago ba ka go mogoleo. Yes, sorry for that. Dimisanine ke nyoko tseba gore nako e o tshwarwa go humane dilo tse ding gore a di molaong bo nyetse o ne le mosadi reaction ya family go ba beino ba taba ya surprise bo sontse tlo ke tlhalosa gore no ke be ke bereka nna le polisa ka dira 1 2 3 4 bophelo bja gago bo ba bogodu be le sephiri go ba ka ga ene ba tseba go mosadi wa gago. I would say gore ka gae be ba sa tsebe mara le though maybe ba ka ba le di-suspicion ka gore be ke dia dilo tse botse ka gae go jewa re fly di weekend ya nako ngwe ke tekwa ka re go a fishanyana ro thuta re no riding di Cape Town tšeo ro ja ka di-fork and knife wa bona. So ge ke swarwa it is when it came as a shock gore it came as a shock to my late mom as well. I remember ga re tsena kang nna ke re ne ba re tsamaisa ka bo di-BMW a re sware ke di-vene tse tsa o setlefala re tshwere ke dikoloi tsa di-organized crime tsa di-area itse di tsena di salane gore ba bona maburu bo makhelwana ke ba tseba lekeišene di harteng di chicken o tswa makgowa mola. So I remember my daughter was 6 months old santsane lo 6-7 months somewhere there. So he ke tsena gore to ntlolela ire so mo pela mama nkukile, so he ke tla a bona ke mo dikhafo so nthabetse ena gore se tshwantse ke mo kuke like he ke so like my wife o bona dikhafo and then ha re tsena batho ka mo ntlong le ka sese ke monna hao ke monna ka morale ne kae so matrase ba no pants phezulu o se tšwa ntlo my mother ba ntsa sefela a opela mama tsena go ka mrenga khuna matsa rosary a rapela go dimo, so I could see even the sorrow mo one of the captains because Lena he was also Catholic because umputsise re wela morao a re letsana kereka romana ke eno mono ro tlhabehile hore ish kana na go re arresta di criminal na re ba categorize as such mara this person re mo topa strate mara re fitla kwa gore kra in opposite thing a house setting you can see sfapano ka montung gore ka mo go rapelwa yeah. So that is people were shocked my family, my brothers, the relatives they to mara can't do hirala gore ba ba le se ba nane lo mara no can't we do something or anything re mo thushe kan dawa gore ba la ka gara ntlo lefiswana na pele mosadi a no amogela gore a one ka mogomong ke monna ka ke tlano fela ke ye o mmona gona ka kwa gare ya ke re ntho e iretse seshoko kana he ba re arresta re fihle ko go searcha gore ke robetse ko central ko di-holding cell tsa Pretoria Central and kana ko di-holding cell tseo ko dimo ko 16th floor ne ke na le room ya barracks and ne ba sa itse gore ke na le room ya barracks. And even I can tell you at that room there was some of the remaining evidence ba ntshwereng ka tsona tse ne ke di shile ko. So the police didn't search or pila bona ba itse gore ke nna ko hae fela le ding. So some of the police ba nang kwa ne ba nkitse ba berekang ka mara station se gore hape di banola ko 16th floor na re mo ko tlase ka tšo so ba tsene ba le train. It was a shock, you know. Batho ba bantši ke le mo di-platformong tsa o tshwana le tse ba rata he ke tlhalosa about my first night ko diseleng go na le TV ya dlala mola you know he ba reporta crime mo ditabeng
so ke ntse ke ditaba so re sa nna ne le se tsholo mo Pretoria News, I think it was the second page, ba ntse koloi ya rena mola dikounu di-crime scene and stuff. So go tsena the legend, the doctor himself, ke kry-ile chance ya go bolela le ena last week in one of the radio stations, the Dr. Izimajile. So wa smile mola ba beya this insetenyana ya bala glove sthunya le di-bullet ba beya ka dilo tsa crime. So ke ntse so ke re mara ke nyaka utlwa gore ka je bo bolela ka mo ditabeng ke bona Braiser smile a re a thoma ka Setswana sela sa hae a re mapodisi a le mararo a kwa boemafofaneng jwa OR Tambo a re ba tshwere gompieno kwa Sunnyside mo ke rene ke pantsha di-footage puta re khabagare di saeme jalo ba tla tswela pele ga magistrata ka re yo kante ke rileng ko lona se ke ipuso re ke rileng all 9 provinces, the whole republic banong kore ke mapodisa ba ranna kore ke ti supa mo TV ke rape ne ke le mola wa bona. So it was a shock le nna ka tomor ke tomo tsoho mar what have I done. So we appeared in court vele wa bolela tsona di bail tseo le ding. Remember the stigma around the society. Batho ba ntse bo makhelwane bo koko ba nrata nna ile ka itumsa o le ana shifting ka jeko lo ntse tswa mola batho bana lo nna comfortable lo makhelwana bona le podisa wa bona lo thomo tsena mo lo chase ba chaile na ba no itsura wa ka mo rena le podisa a gona ka tla ka tsosang a ka tswa mola ba itse gore mo rena le podisa. So it was a disappointment also, not to the family, also even to the neighbors as well wa bona gore ya ene ka nnete fele ba re ba motshwere motho re ke bona ntete Majile re bantle rotlhe ke re a fetsa ke bolesela last Friday a re dumisane ke go itse sentle a re ke a go gopola go bone mo mafaratlhatlheng wa bona. Okay, dumisane bo go ba go ba mathomo o ipone ditabeng wena o le ka seleng o patlame leeto la gago le go ba ka kgolegong la ba ka tsela mang no ke sele fela di bail ka boa ka tswa kontle se re fitile mo tabeng ya 8 years ya trial bano ka the day ya the sentence that morning o mongwe wa mokgotsi wa ke sa le podisa lona bano Philip Mbizana, Sergeant Philip Mbizana re tla college ba botle. So re bonle lo tsela sa gore kana crime ya ke is a non contact crime ha ena violence ha ena gore ba ka mfa fine wa bona or ba ka mfa suspended ko re phela re ntse we are holding on to it mara trongo ko nna ke fitse fela in the morning he ke ya khoto ka re ka tshukune ke nyaka boka tengwe ya ka ya o tswa poha so ke tsewa ke inida ke re kwa ba re tsere tsena bo re betha ba re bo re dripa a ke re trongo ke mkho batho ba itlhisang ka teng whether ke mo TV ba re tsena bo ramo a kra ba o khamile ka le ha reading ka para jinela ka para di sentences tsa ka ne di fedile tsa di high tech so ka re tsele ba ka ntsela tsona ha o tshwenye ka re kolwa le batho go ne se ke thomira le so le di face ke ra ke tla ikemela ko pele skipanyana sa motsopodi ya man sa bira garden mo hae ka para felo nga mkhomar ka tlhapa ai o itse ke tsana aba senyana go bjang ba no bitsa ba re state what case Nyundu versus Nyundu a ka re ka mo boxing o itse ke heba o gweba ke ntwe nngwe o ka rona metse like a merry go round like a roller coaster na ka utla ne ke no utla fela o intsa bola kutle fela I'm sending you to prison ka utla bana di thito di re tho wa bona di join di khaoga go re ka re nga melta sala bona mo dipopong sound ile ya wa re ke felela go kanya ka lo nna mo fatshe. So ha ntsa bala those sentences summary these legal practitioners bana le go tlala ka language ya bona I'm going to carry you for a further 9 years suspended for 15 go bala dingwa ba lona ke re 9 plus 15 32 so ha ntsa di bala so mo re tlela mo for something ya no kan tse tsela na ntsa di bala ya ka di count count 1 count 2 count 3 go fa so mara tse di tla tsama simultaneously so even my ba bitsa a detention warrant ya ka la itse ba nyike non release ke fitla go tronkontwele go di seleng tsa Kgoshimamburu happen na immediately bang gwebile let me say ka 10:30 within 30 minutes ne ka per orange ko mo bona bophelo ba change ke ka mo ke tlhompang bophelo ka 10 today ko life e ka change immediately ke mo ke boneng the value of a second within 15 minutes se ka per correction so immediately se bang gweba na ba ntsamaise ke diwana ka emela ba bambale go tle bileng ntato mo le police the police rena le this thing ya hore maphodisa bana le utlwelana bona o itse ba khalabanyana ba ba bola ke di consignana ba ba ka mo khoto ba so ke a ntebeletse mo la kutla ara go a tsa bompotso are ye mona o no re ira so ka tlo ira so o mpontsha di steps ba no a re sa ya go tseneng go teng foro go tsene kwa maro ka re tswa mo byanong go itsile feta wa nkhabara mo la ara ndona
ska wa ra wa boa bona a ka mutla le gore ka boa le gore mewa ke me kaena ke dronkeile ke sho ka boa 32 40 yo na sa itse gore ke ile le ding ka lo tsela o di badile hantše ba bolela a re you are so lucky a bona so re fitla go di holding sele kwale a ba ntse ka pele fela so re nyundu a re ya me bra ba nna metsa Vena Central and as cool from Central Magistrate Court to the prison a ke distance yana fela less than 2 kilometers so ke tsena ke kry-ile even ba usi ba bang ba bedi ma correctional officer mola ba re ba nyako ba la detention warrant gore ba ntirela karata ba ngwele red sentence ba re no man ntho ke suspended a re ba mo file ke 4 and then suspended for 9 bona count 2 ba reng ha re itlhakantsha re di eda ka utlwa ke fitla ka ra mo ga re ke ya haya hape mo and o itse hape dilo tsa molao di ka mkhomong he ba ka fitla ba ntloela ba re ke suspended they cannot re-arrest me again once ba ntloela somebody ko ntla itse ke tswile ka re no ke tswile ba ra ba e tlhalwanya ebe ba e realize gore no khiela motho o ya ka molao ke tswile ka utlwa ke rapela ke re jonna mmawe mo ka ra ke tseneng ka utlwa ba ra ke 4 years has never phone ke na le 36 years ka 37 o tswa ka 40 ka thomolla hape ha bona mo ya ko pela ka nna botlhoktlhoktlho botle ba fedila nke mo ne ke influencer ke dichomi wa no le para a mfana wana ra tsepa o tsere dumsana o tswa ka yona ka mitso ke gore batho ba ke tsamile le bona 8 years ke khaone le bona that day le ka tshugula I've never met them gore ke mo tlo bona gore ba re life becomes real when you are alone and then ke bolela ke familiarize na go di platforms so ke nyoko ruta batho re crime does not pay and then batho ba lebelle di circles tsa difference tsa bona because when reality strikes in they will be alone ke family tsa bona tse di o sufferang ke basadi ba bona ba ile o sufferang mankoko ke bana ba bona ba tlo sufferang wa bona Timisane ba re galetsena ko tronkong ba re ba phaphathela mfethu ba re ke go tswa sefela o betha ko shengwe a ke tsere ke go tsena seleng ya o le tio ba seleng ya batho ba ntse gona ke ka lebaka lang se o se diragala go tla go tlhaga ba o amogela ka lethabo ba keng na itse ke fitla makapila ba itse ba re wena kana no le phodisa le ding ka mo ke tsore ke stress ka rana ke a sectioning a go nna ke le one ke a majiteng nna anyway re ke te ponne tronko ke nyoko utlwa ba re ke tsene tronko ile fifi mankoko go le fifi mabota le gona le monkgomong wa testosterone go nkga monna ka mo tronkong gore wa utlwa gore mo ke pleke engwe le o ka nthiba matlho na beno la blindfold rano jikana mo mampurumo o le ko central or ke sansi any jail ko fitla ke re ke tlo gore ke mo prison ena le a certain smell sa yona ya gore ke mo dipong ke le ha mo ba khiletseng banna mo teng ba ba reng ke banna kontle ba no ba o khutsisa government ba re tsa mo khutsa and then o tena hane pila na ke fitlile mo le reng rootman o jo gutle da ba re no le hata ile nke upola ne ke sa lekane ke selo ke lekane fela ke topo engwe ka gore ne ke na le botsane I was weighing 128 kg he ke tsena ka motoronkong so ba re khu ba re no batla ntirela manta ke tsena ka boka tse ke beile ntwele ke tsene go diselene gore ntho ba reng ke fatigue gore ka no fitla ka nonna go tletse o tladiwa dikarata o mo tshumile sa se tshumileng ita o remember ka no nna fatshe go rootman a bona ke nne ke re maybe game ya thoma beno robetana marna a ke na difatlo tsa dilo tse so sometimes ke re to tsa re motho o tshosa go torongong ke motho a senang le badi because a ba itse re irileng re ile eng manko kae wa o sena di scratch ba di scratch ba tswa meno ba le ding no ra o khale ba mohata o le ding a ra fitla ra itunna ka mola mankoko ke first day o ka se robale ke ntse almost 3 days without food ba ntse me tohela ke no bya kwa ke fa ba setseng ba tloaetse ga bona ene ka nna ko ba mpotsa re when ile sentence ba to transfera mo wena ka re ba re lopantita kwa Trishville ba re la mabitleng ke re mabitleng ba re a lobela di cabbage lo ira gore ke tswile a ke tsolo go ke yang go teng di ding so ka emele ona transfer I was housed from Khweshimampuru fele ke tla bampia mo listing ba ra di ma decide tsa o tla di krako so ka tsama go te pantitela ko Trishville prison le ke fitla go teng the same profile o nyaka ru khele ka rana ke sectioning so ka hopola ne ke nna go B section ke yona maximum ya go teng A section ke ya ba ono tsena nyana o tlapile mamang go spotong batso mara ke re re ma long life anyana yona for ise o ka ntlheo ke fitla ba re ona le sele ke Christian sele e ke eng a batsubi ka ya go Christian sele mpele ya go tronko ke le to tsena ka mola o ititela le on travel and tourism because o pusha matsatsi hape kwa le tronko ya jaha batho ba le mereko go khatlang ba bulelle ba re khatla o ba o robala every day ka molontsho tsena di kreke rapela wa bona ntse ba makhwa mang ba lukwa le frotile le hla Cape Town ka so ke rato botsa batho ngile ka bolela ke go tronkong is like it's a grave site ke ko mabitleng
ke feel in that spiritual dimension the day I'll be buried next to a stranger tla ba sa nkitse o thutse koloi o boleile ke eng gore ke dilo tse so like you are in that world mo o phela le di stranger and then under umbrella one ya gore le tshwere so wa nna boima kana ba ntlasifa ka gore banong kana ka thomonna le di-visit re bolela le family re le mo di-glasseng wa pressa ka meskale ke 30 minutes ba re emelemela go tla ba bang mara however ke rato le bo gape the Department of Corrections prison you fa so e fang sona go fitla mo tseno le obedient those people they are like psychologists man o ka the new minister ka ba fa pay rise the correctional officers because SAPS a metopa mathata mo strateng ya isa dikhoto ba shia le bona tshwana ba nne le mathata every day because strong ke se batho ba antisocial di teng dilo tse so o mwana o no tswa fela fruke le hare o mongwe apile skale mo le no patlamiswa le ntse le sa ira selo di teng dilo tse so around prison so na ba batho ba bantsi starting with the correctional officers they looked at my character and banally this thing or holy police it's not a special treatment gore they feel hore le bona they are your colleagues le whatever se ba sirang in their line of duty they can end up being like you so it's like you are there by default for that benefit of the doubt mara wa so participative well na fitile ba ndira president ya parking PMC prisoners what man ma gore ne ke le leader ya diboshwa tso tletsela ka ba representa ko management eng so ne ke na le list le diary byanong di instincts tsela tsa management di kika ini ha gore ke meeting ro bola le head of prison about dilo tsa di Ezreke di sports leading and then go ba ke fama pantiti report back leadership ela ya thoma hap so ka nna ke ntse ke thoma ka justa ke gore ke thomo di programs tsona di tekang kere ya lira le dikhosonyana mo la bo di new beginning skawara bazama the government is trying by all means yes ke nana re ka mogo o tlhalosang ka gona le motho le gore nanya ka o dira bosenyi wa kwisha gore bosenyi a bolefe o fitlile ko kgolegong wena o feletse o le mo president gone ba emela ba bang ba fitla ka kwa le ba ba le malapa o tsena o le monna o ba mosadi wa monno mo o bile wa ile mo ga tabang phuto wena dilo tseo tse di tsena la o itse anyway be a manko go tabe people that's why when you arrive at the correctional facility what is it that is written on your face ke ra le selebele sfatlo sa kona manko ka sore ka se reka o threate mare no selebelo how do you approach ke bone le ba dimen ke bone mo ruti fela ka ro ka bya motho letso so ba teng batho ba ileng hore ha ntshi batho ba irang tsona dilo tse so ke bathanyana ba tsenang gore mthana visit ana family ba bang ba pile it is consensual gore ba dumelane ka dilo ntse ba zamana le di mara hantsi dilo tse ke dilo tse itlhandile go bo di maximum thata go batho bona ba hobetsa pona le batho ba ileng gore motho mo nsinsa tsena tronko ba re o tsena tronko ka 1989 before democracy o santsana le teng tsara ka go ba le mkhala bo mongwe wa le Muslim ke mo lebetse mkhala go ha sa itse lo bolela ba re o tsena bolela Zulu ya ba re tsu ba methile ha kae o tsamaile tronko tsotlho jikile bo di cock starter tse di mangaung tse ba re ba ileng o nna J block ko J block ke ko block engwe ya gore le khonor ba re go re wa tikshella o tipulela yo zgwebo sa isfedile ana le family so ba nkile ba re ba mo isa hae ko Natal ba re ma ba supitse mo teng a re ke mo hae ba kra ile Moses Mabida yena ke the last tracing ya go nna go tengana go na tshwara and dilo tse di teng gore ba teng ba tshwantseng ka mare so di arrangement tsona tse tsa re ba motho ba mo fetola mosadi le teng. Yes, but then but ba ka reng ba dira dilo tseo na mara I've never encountered such because but sometimes bana lu le phodisa pe nka tengwa la statement sometimes ngpeng full scape because ta go ba le ba living your reasoning ankere motho a tla o hape phodisa hona le ntwe ngona banong and I think o ka re the minister or the management as phodisa ba ka theletša lenane go la gago and it's not even it's an advice. It's very dangerous for South African police services to release members from the service. Yes, they've participate on illicit activities. My government must come up with a plan of keeping them busy. Because it's so dangerous. You know how to think like a criminal, you know how to think like a policeman. So, dilo tse dilo ka rotla monna ha no nka utlwella ba re pantiti le 26 am fitwa bona sa ifuka mele number what o ka se di chila tse monna a bona khale ke tshwara batho go stana khale ke raba thumilomo go ntle kwana ile tse o ka se dietse monna and then le mo pela go ka se dietse even na go le ba ka dietsa itse go so diding batho ne ba itse a was like a disciplinarian no ka re ke part ya Department of Corrections when I was in prison and I didn't have an enemy. Le mo next some of the fights ko ba re dumisane re tlo thomo khela di section batho ba lwele go so ba khale ne ke ya ke tshwara khora mo ke ba khala.
a tseba Dumisane ye ke nyaka o e arabe ka kgopolo ya gago ya Dumisane wa lephodisa Yeah. o e arabe gape ka kgopolo ya Dumisane Yeah. o e leng gore ka diseleng Yeah. nako e maphodisa a tlang goba ma-prison ward a tla tlo reita ko diseleng Yeah. le tshwara disele tse leng gore ebile le ba mo WhatsApp la ba la poster he man le fitlha dilo tse mo go sa fitlhegeng go diragalang tšatši le leng gore ba tsena ko seleng ba tlhatlhamolola fela ba nyaka di-cellphone ba nyaka lo tse di sa tshwanelang go ba ka mo Yeah, tseo di iragetsang ke di-rates ke di-routine normal routine checks sometimes vele le batla based on information so yona ntho go na le leloko le ba reng ke EST ke yona ba reng ke emergency support team ya kore e tshwana le maberete e tshwana le tactical e tshwana le task force ya sepodisa ka maratronko because a re setse ke ba baba he danki baba ba o re bulela o krabile molatsa Bo Fadere, ba le ba tlwaetseng. ka go le maotwana le scaftini o kra feditse jan tsa teng sa ditšwa a lebetsa go tla ba more active so di a tle ba utlwele go sele so e na le something a ne ba le tloela o isla nna pile ka mantšu bana ke re 10 o'clock toronko ya tima e re tswa yo yotlhe e nne ntshuntsho go tshumile fela go di-toilet so le khono le ntse re dlala di-dice re ra bota ma-dice lo dlalela ko toilet toronko ena privacy toronko ya o tlhobola toronko e ntsha everything there is nothing so leng sona o ka tsenang ka motorong wa se sentse o ro sona nna ke no le suspect a le bona ba itirela malapa ba maybe ba tetemogile ba le ko toronkong gore bona maybe ba bisexual we don't know wa bona so di-rates tse di teng di-rates no le robes fela o tla ka batho ba le ba tsena ka mošito yeah kore ba thoma mola e pezolo phantse pola sana pezo kore wa rasiwa mantrasa a ya ko dimo le ko tlase and batho ba berekela ka pele gore ba block tlhaloganyo lo no sure something o ka nslatlhela mfatse wa slatlha mo mpetong wa mongwe kore o tlo no itse a ba itse gore batlana o ka se itse gore batlana go maledi mana to the surprise le ke tlona ne ke tswa pila mo mpetong a ke lo se o ka ditse ke di-verbal judo ko sepodise ne re dira the element of surprise go tsoma re ba teng ka mo wa bethanga mo rola sena bula ra rasa so nna ntho ne e sa ntshose that much ke a itse gore a ke di-ratise mara a normal layman wa sa itseng lo o tlo tshwara ke shokwa bona a go tato mara fola stand up wa bona o no ira ka pele nna ke tlhare le khosong ya di-stun grenades ke itse o latlhela grenade e distractang kwa la ba latlhele di-grenade just unlock le tswela montle ka mokgoleng then ba le beya ka line mo la banong ba tlo nyaka motho ba reng ke cleaners ke ena cellmaster wa itse gore mo o robala Dumisane mo o robala mamang and ba thoma ka ena ba mo search ba fetse sometimes a khona bona gore a gwa tseiwa selo le ding ba search ba kry dilo ba re wa bona ke mpetwana ba mang wa itse okay kwa Dumisane ba o lata and then ntho e nyaka mo fele go tla tsona tseo tsa bo metsoko wa bona diwatwati le di mara ke bona le ntho e bona ka the society ke feel ka re nka e ruta ka sona TV dumeletse go toronkong batho and it's not even a privilege is that a gadget a ya dumellwa and lona we ran an application by approver ya gore ke nyako bona itaba because le disele di na le di-TV tse leng gore a di bereke ne ntse di loketse ke government so there is nothing that is illegal about motshwaruwa a lebelela TV okay Dumisane nna le wena re lebelele bophelo ba gago gona jalo la mafelo ge re bolela ka balapa ke ge ba go tshwara gore go diregileng ka mosadi le mama pele ga ga tlo tlhokofala gona jalo bophelo ba Dumisane bo jwang o tswile wa sevile sentence o di bone tša kgolegong o di tseba ka moka ge re ka dišala mara gore ka ba ra fetšangwa go tlana gona jalo o tswile o ka ntle bophelo bja gago bo fetogile ka tsela efe you know nna toronko ke rata go tsa batho ke re prison was a change that I needed for me to change ke na gore toronko is the last stage before one dies at least toronko yo fa that last chance ya re tsama o te nagana because o ka tswela pele ka seno o sira go and die there are many people ba ile go ba nna released from prison kana remember I've got a criminal record now sana go ba ka hirang go teng ka hona banong especially in government na go go ba tlo go re disclose mara I mean in di count tsa tsana le bo theft ke makanya ka motho a theft o botso wa bona a ka senya ke mara nka se selo ka mo studio le ska wa ra mitsi ka ne so there is nobody who is prepared to be working le motholong o tla ale ka motoronkong yes rebuilding my life ke tswile ka 2018 wa bona le gona after ba mphile parole because of a good behavior ba nkhathela ba re wena you can be rehabilitated outside or cause of ditse gore o tlhabologile so luckily enough no gona le this radipolitiki local o leng gore during that particular time ne ntse a nkitse at a social level and le motho nyana wa di project nyana mo hae ebe ke a ntse ya rama se ka nna mo hae o nana thata e tlanyana ka moapare diputswe di contracteng wa bona ka thoma supervisor public instincts tsela tsa supervisor ya boa then I apparently hona mo
ne ntse o na le a certain matter e nngwe ya ka ya bostouti mara e le a civil matter. That was the money that was owed to us by the government e le taba ya 2012. So it was in the High Court of Polokwane. Ke he ba ntsha ba re no SAPS e out of court settlement, so e bo tlhaela certain funding nkile ka tshwariwa mo teng mara as nako teng nane se ke tswile le bakgosi ba mbaka ba bararo, so e be state se re compensate for a wrongful arrest. So itse dilo tse o di tswa e be ke botsa yena le khwala ka le ne leng hire during that particular time ka re na di pampiri di ba re patela, so khopelo reka lori na ke nya gore le na at least ke tswe ke tshwere ratha yana la ka le I bought my first truck. Ka that million ke short a certain friend of mine antlaletsa bola le msadi ya hae a ka thomo zula ntse ke zula ka re traka bobedi ka nna ke ntse ke zula ka mkhulu because ha o sana go nkaperang ke hapeletse gore ke no nna boipereki ya bona, so ka pusha ona ka mo constructioneng ka mo well that inner thing ya ka le character ke ya thomo tswella, so ka bitswa two different media platforms. And remember my story is so unique. I can tell you who ka tsena living on the internet or X-Corp in selo tsela tsa bo jo mama sela tsa di TRC tsa o bola batho. I think I'm the first cop in South Africa to go to prison as a law enforcement officer eba wa back to the community eba kopela tshwarelo gore I've wronged the society, I failed to protect the society, and on that note eba ka te kwalla buka the diary of an X-Corp. So buka ka ke buka ke diary ke lo tsene ke ngwana ke ka mohara le tswa go tronkong ya ke di diary and memories o bontsha batho my experience le gore batho they must not go back to prison wa bona. So ka te build up belo even currently hona banong ke ntse ke rata communication. I spoke about communication when we started. I had a passion for radio. O itse gopola ke le ba Thobela FM bathong. I want to put Thobela FM the late Matume Maupi. Ya kutla sala ka utla botlhoka mpe ba re the late o ka re sala tlhokofala ne ya o itse re tronko a gona ntho le re jahile kwa le next after ke tlhokwala tsela yo mankoko he thome re 6 o'clock after ditaba e re dzeng tswiriri ba no re bethile orange sa na re hudwa ditia bya no re tlhame berekong hona ka moare o tla re bethile magaga e shometso e selela go sha e reng ya bo selela re theletse sepedi a re lela hlokola tsela matšhibeng a le gono le tšweletša ke ba tšweletše ke mare ba tšweletše ba ke bo mama a ba le nomfundonga gore mabitso ne ke a itse so ya a gasha ana le ke se slow a re kgaitšedi ba ngwathele tšona a re mogaketšo e re ke re pšapša diatla dula fasona pe maoto ke gae re tlwetse re o kopkeletša tšona. a gona le phodisa la go ba le bosenyi go ba kgopolo ya bosenyi a go se be botlhale go tshwana le wena mara semte kore ke no bolela a ke gane gona jalo o fetogile ebile o kgopetse tshwarelo ebile tswela pele ka botlhaka ka bophelo fela re theletse tlhokwa la tsela kore ne re na le di-program after tlhokwa la tsela is a daily routine ne ke tsodwane from tlhokwa la tsela ke ya ko lekwala ya nyola le batho alfrota lo le manti swati lezo umdlalo wasemoyeni he ke tswa kwale tjona nandong le la mapantiti lena para ke mphe motho la motsweding yes gore leo banong mo ne ba iketla gore leo a le fete motho la mphe motho because o ka re ne le rero batho ba visualize ankere ke bo mme hantši ba nyaka bontate o kry motho a re isan fan bona nna o itse o ka reng ka ngwala and ke nano le bo stouti bo bontšhi batho ba na le o founa bona ba stouta ka difounu ko bompe motho ko gore motho a tlhalosa a re na ke mme ko a gekile yana ene ke size yaka o itse so tronko ira gore motho a visualize e tlontsha your own creativity emphe motho ne re emela ga motse sa se bolelang ke thobalane le maikutlo ya happiness thomo make ke ka fa leng gore re khwetsa mangolo a mantšha batho ba go tswa kgolegong ba na le nako e ntšha go theletša motho wa go botse ka mokgwa go ratang ka gona ka mokgwa tla go nyalanga ntho mohuto batho bao they are just creating ba ira di-illusion mara sometimes I can tell you the new house that I've just recently built ke irile plana teng ke le go seleng kare I want this kind of a house to build it for my family he ke tswa and kana nako little did I know gore ko bereka or ko ira mara kara on this new second chapter misane o bolela go dire go khomotse mosadi wa gago ka ile bana gona jwale re a fetša ba gona mosadi le bana ke lebogela letheko ya gago ya khumagadi o na le pelo especially o handlela monna character ya go tshwana le yaka and yena is totally a different character of mine ke mothorong yena is a public servant wa bereka le mo mmerekong le thoma dibuka di itse o kgone batho ba bona change monna mo TV wa bona le and yena se motho a dilo tseo I have to take my 2 children le bona ke ba sepedisha through a counseling and then kana because the 2 years ene ke steng happen ba sa itse ke go kae it was just that papa ile Mpumalanga o ile Khosong
ne ba sa tsebe gore papa o Yeah, patlana mara ba makala gore everyday bosiu ke bolela le bone le motshegare ko public phone wa bona mara why o sa phone le bosiu re nyako motsa good night le because they were young. Mara I remember when one morning ke tsoga ke re ish e re ke le botse gore papa na le ko I have to take them. They cried and hugged me wa bona ke ba tlhalosetsa daddy made a mistake ke rile mistake o moso along my line wa ira phoso go mmerekong le that and ke le bona ba godila. I mean my son is 19 now, he's 19 years old now. Sometimes ba ne le that defense mechanism le somebody chomi go sekolong ka papa o ne le pantiti so tshwantsa no nne felo ya ne le pantiti wa ho yena wa bona I will that defense mechanism and it's not to say ro ba ngwana o encourage a crime. Is a totally different character. I normally tell my son ke when all the steps tsenkileng ka ditsama mo pelong fana ka you won't make it ya wena o santsa no le ngwana papa o isiwa sekolong wa latiwa na ne re betha ka loto wa bona yeah so they are there, the family they are trying wa bona. celebrity e o bile ngwa ya mogela ko tronkong o ka se gongwe le betse ke ma ke a tseba batho ba ntši ba mpusa ke nako santsane ke le president ya PMC go tlola ba re botsa ba re there is a go na le o mongwe e tla ka tšeko mara o itse toronkong ke re na ditaba tsone le di-daily sane tsa yona le di-citizen le the star so ke botsa ke chief ngoenyare nyonto a re ko reception kwa plus nako tene ke le manager wa storeroom gape manager wa storeroom ne ke manager storeroom uniform ya tlhatswiwa disepa tsa go konmaka memmopo and then pay ya ka per month ne ile 22 ranta ne ke wala 22 ranta so ile 22 ranta ro ne kola 7 yeah ne ile 7 cent ka letsatsi or something we cut into that as for ke pay ba o ruta you can stay without money lona 22 ranta ba engwala ka mara karata ro na 22 ranta o ka no ra ka matlhare or joke or eng so motho ngileng ka mamela mo sala ka na le chance to be up close and personal. Even now we are still friends ke Oscar Pistorius when he came there gutla ba o tla no mongwe ka bona mona le khwale le ngire ena motho la ke Oscar ban a bona so a fotla mola le ena tsena ke no ba transfer kwa Triville we greeted like and say how was it Oscar sit malena wa ntsa ba ke ra ritsane so be re mo kukela dilo yena na di sengel seleng na kwa tema nna ne ke nna go sectioning so yana lo tsara everyday ha Oscar na reila tractor he was a tractor driver na ira farming very much informed when coming to farming crops and stuff even medicine or mo transfer spray chemical so na ba ya di cabbage ka mo so o kry go hatla ko chimong a setlevetse o feta go storeroom we manyana le nna mo how's the brother a ratolo ka mo go na nna go o thomo accept le ka mara trongo gore o tshwerwe ena we hae. Wow. Timisane ke a nagana gore batho ba leng gore ka nete ba go theleditse ba ko ka tsebetse pedi ba tseba re bosinya bo patele re sa gatela re sa ibušeletša magageshu and also I want to apologize for the following and ke ba tsebiso ba etela batho ba Lat Gaga in Limpopo. I have promised to go and visit them there. I'll just gather something for them there because ke bona ngwana o tsela a o tsedisa ke di drugs en roba mo pelong because I was part of that re kire ngwano a sale a leso just in pursue ya bo greedy ba tšhelete so go utla botlhoko thata ka mkhoro boleileng the youth ka teng and even le batho ba tsamaisang diriti ba di rekisa a re tlo re bola bana ba batho wa bona so ke ntong it pains me a lot gore that thing le bana le ke re ke rehabilitate inkulisa botlhoko because I was part of that and especially as a law enforcement officer ke mo inkulisa botlhoko thata mo teng. Okay o gona go social media mo leng gore batho ba ka gona go shala morao ba ithute gore ka nete bosinya bo lefe batho ba tlo iketla ba ka tsena on my TikTok account e re Diary of an Ex-Cop ke mo ba bona even some of the incident because ka di weekend ke ya re ke na le radio show on Mom's Radio ke ra the breakfast show even le ka tšetla di sonta ke na le an evening show from 7 to 10 ke ra tle di clips tsa mo TikTok ba no Diary of an Ex-Cop ba mo follow they can go to Facebook ba Diary of an Ex-Cop e ke ya ex-cop ya buka they can also say Dumisani Nyundu Dumisani e seng ne NI ko mafelong se fane ke NYUNDU but friend request fela but re socializing and then that is how we do. Okay ke ena Dumisani Nyundu e leng gore e bele le phodisa le leng gore le ile la no tšea molao matsogong a dira bosenyi bo e leng gore o tšo bo lefelela gona ka kwa kgolegong ke ka fa wa kgonang go ema a le lebelela re ke re bosenyi ga bo lefe wena e leng gore bo nyaka go senya wena o leng le phodisa le leng gore o tsene o tseba gore ba re gona le di-opportunity gona le dibaka mola re ka kgona go ja tšhelete o tlo feletša gore betse mo eseng ga geno nna ke Mankoko baby theletšo thekgo le lerato la gago di ntira se ke leng sona Dumisani ke lebogile noko ya gago ke a leboga Mankoko tata or ke re baby ge sena baby a se yone Mankoko baby wa bona ke a leboga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.